Furuso rona ko yari yamaze kuva aho bashoboye kuba begera leta y'u Burundi tanguye kuba yegereza ku mupaka abasirikare ubona ko n'abapolisi haboye kabashiraho ku rwego rwa Burundi na Congo. Intambara y'umurasirazuba bwa RDC imaze kwimurira ibyiciro mu gihugu cy'u Burundi. Aya ni amakuru y'ubutasi, ni amakuru yongera kugaragaza ibintu bikomeye cyane. Intambara yo ku butaka bwa Congo gutiri gusatira Bujumbura, gute imirwano yabiri kuvuga neza ko isigaye ariyo gutukura ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nyuma yuko bigaragaye neza ko leta ya Congo yatsinzwe kandi kemera kumanika amaboko mu buryo butagaragara mu mahanga mu bihuzganiro byose bihoza ifutse mu gutatu ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bw'intambara igasigarwa n'abarundi ndetse mu byukuri n'abamwe barwanya intambara mu burasirazuba bwa Congo ku nyungu zabo ku giti cyabo. Isoko mpuzamahanga ry'intwaro ndetse na byinshi bikorwa no kutaka bwa Congo birimo ubucuruzi bwabo y'agaciro y'amagendutse n'ibindi byinshi byungura ibihugu bimwe na bimwe by'ibituranyi by'umwihariko bituriye intambara. Birongera kugaragaza neza ko iyi ntambara ndetse n'ubucuruzi bw'intwaro mu karere bugiye kwimukira mu gihugu cy'u Burundi. Ikinyamakuru BBC gahuza miryango kimaze gutangaza neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yohereje uwo bita General Prime Niyonga mu butaka bwa Congo guhura n'abarwanyi bakuru ba FDLR by'umwihariko bananzwe bafite ibyicaro bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bagiye kuganira ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo. General Prime Niyonga bagashobora kuba bagiye gutangiza intambara ngo yo gukora Red Tabara mu mipaka y'u Burundi. Nubwo bimeze gutya ariko kandi harandi makuru ibanga maze gusogora n'ikinyamakuru leta zikunyandiko zikomeye kuri page ndende rwose zigaragaza neza ko M23 yabiri kugenzura Uvira. Ku rundi ruhande kumva n'aya majwi dufite munsi y'abasirikare b'u Burundi bamwe n'abamwe twagerageje kuganiriza by'umwihariko bari mu ntambara ya burasirazuba bwa Congo ubwabo baremeza neza ko M23 iri kugenzura umujyi wa Uvira 100%. Kuba muri Uvira naho bashoboye kuba M23 wabasubira inyuma ku mwaka uheze bashobora kuba ingabo z'u Burundi ndetse nazijya takataka ry'abazarendo bashobora kuvayo mu guhunga nta ntambara ishoboye kuba muri Uvira kubera ko bo bamaze kufata no kuvuga ko uyu munsi ntabwo wavuga ngo Uvira isa nuko iri mu kanwa kujya uvuga terurimi ruba hagati y'amenyo kuko ni kuvuga ngo inzira basigaranye niyo kuvuga ngo bwa mbere ntibaduga mu misozi miremire babakuye muri ajya amashamba nayo basa nuko bariko baraca mu nzira zikiyaga uyu munsi baratinya kuba bazica murona ko babanza kuzunguruka bakaza guca za Kiriba ukabona n'iyi nzira yahoriza yinjira Baraka urona ikiyaga Tanganyika yirumonge ntirikirakora neza no kuvuga ko nabari za Baraka no kuvuga yuko uyu munsi baronka ravita imici Tanzania kubera kubona ko baja za Karimi nazo za Karimi ukabona yuko babasigaranye inzira no kuvuga ko ugiye kare mu butaye Rumongo gatandetse na Nyanzarake uboroye kwinjira muja Tanzania canke wawegereye na Zambia urona ko hacaca mu Tanganyika iriya ntara ya Tanganyika yo neza za nekarimaniye mamenga ariyo banza gushikira mu gace muri Tanganyika. Rero byumvikana ko umunsi leta y'u Burundi no kuvuga ati namabura kende kugira ngo ibandanye yereka Cisekedi ibandanye hembwa nayo buzigaye bwo ni hahandi vugutu uri kuremesha urugamba ko abasirikare b'u Burundi bo baravuze bati ntabwo tuzosubira kuja kuri linya dofro burya bajya bose bumva bafatwa bajya bumva bashoboye kuba bafatwa mbiri cyane bagahunga baba bariko barahunga baba bafise hope strategique zonyene zo basigaranya gusanga bahunze bazinzira imwe yabashikanya aho hantu gusa izo kugira bahungire ku mwatsi canke mu nzira zibakiza ntibamenya ngo tuhungiya. Rero abazirikare b'u Burundi umunsi n'abantu babona ko batsinzwe ariko kubera ko hinjemo n'iki kibazo ca Red Tabara hinjemo ikibazo cabanza bamwe basohora amatangazo leta rero yagize ubwoba bwinshi. Furuso rona ko yari yamaze kuva aho bashoboye kuba begera leta y'u Burundi tanguye kuba yegereza ku mupaka abasirikare ubona ko n'abapolisi haboye kabashiraho ku rwego rwa Burundi na Congo niho hatangura ko banje turayinga ku mupaka batangu bajanayo abapolisi urabona ko n'abasirikare nka benshi bari Congo baca bafata hari indinganizo nshasha y'intara n'amakomine byari byagizwe baca bafata bahindura n'inzego z'igipolisi ariko kuvaho Red Tabara itanguye kuvugira yuko igaragaje ko igira itere baje bavuga bati reka dusubire abapolisi bahindura ibyo bari bashizeho ubwa mbere bavuga bati dushitsana abapolisi basanzwe bamenyereye akano karere k'umupaka.
Undi ruhande ariko nandi makuru ari kongera kugaragaza neza ko abarimo FDLR, FARDC, igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane karahabutaka hano rwose muri teritwari ya Kari. Umutwe wa FC mu 23 kuri uyu wa kabiri ku itariki 11 Nyakanga 2026 washinje ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zirwana ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Congo kugaba ibitero bikomeye cyane mu duce dutandukanye twa teritwari ya Karihe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. FC mu 23 mwemeza neza bitero byatangijwe ahagana ku isaha ya 11 za mu gitondo by'umwihariko bivugwa neza ko ngo byagabwe hifashijwe imbunda ziremereye. Umuvugizi wa umutwe wa FC mu makwera Lawrence Kanyuka yifashishije urubuga rwe rwa X agaragaje neza ko yatangaje ko ibi bitero byibasiye abantu benshi cyangwa se bikabasira ahantu hatuwe cyane ngo bikagabwa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo by'umwihariko FARDC ndetse n'umutwe wa FDLR, imitwe yitwaje intwaro nk'abazarendo, abacancuro ndetse b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi. Kuri aka kanya yagize ati kuri uyu wa kabiri ku itariki 11 Kanama 2026 guhera saa 11 za mu gitondo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FDLR, FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro nk'abazarenda, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB bagabye ibitero bikomeye cyane rwose bakoresheje imbunda ziremereye mu bice byinshi bituwe n'abaturage cyane muri teritwari ya Karehe birimo Cyambombo, Cyangugu ndetse n'ahantu bikazeba yorumbishi kwisimbi ndetse no kwa Gafufura. Bikavuga neza ko ibintu byongeye guhindura isura. AFC mu 23 yatangaje neza ko byibura abaturage bagera kuri 68 bahapfiriye ndetse bikanagaragaza neza ko mu by'ukuri ibitero bikomeje kwiyongera. AFC mu 23 yavuze ko ibyo bitero byagize ingaruka ku baturage benshi, bamwe bakicwa abandi bagakomereka mu gihe imitungo yangiritse cyane ndetse n'imiryango imwe n'imwe ikava mu byabo igahunga. Uyu mutwe kandi uvuga ko ibi byatumye ikibazo cy'ubutabazi muri kano gace kagorana kubera imbunda ndetse n'amasasu menshi ari kumvikana y'abantu basirikare ba FARDC. FC mu 23 yavuze ko itanze ubuhamya abaturage ba Congo ngo bagomba gutabarwa n'imiryango mpuzamahanga zirikekeye Amerika, Doha ndetse na Qatar yewe no mu Busuwisi ndetse n'ibiganiro bibera imbere muri politiki abagamije kurengera inyungu z'abanyepolitiki ubwabo ku giti cyabo. Yatangaje neza ko mbere yo gushimangira neza ingingo zayo ngo zo kurinda abaturage mu bice bigenzura itanze ubwintangirizwa cyangwa se itangazo rikakaye kandi ngo uyu ari wo muburo wa nyuma. Ibitero bisha by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ibitero bisha rwose by'ingabo za RDC hano rwose muri teritwari ya Kare bije nyuma yuko mu gihe cyangwa se mu mpera z'uku kwezi muri Kivu y'Amajyepfo hari hamaze iminsi mike hari agahenge nyuma y'imirwano yabaye mu kwezi gushize MRDP twirwana FC 23 masubije inyuma ingabo z'u Burundi iza Kinshasa ndetse n'imitwe twaje intwaro nk'abazarendo ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga mu bice bigiye bitandukanye bya Menembwe, Puezero, Gipupu, kwa Munima ndetse n'andi henshi yagiye atandukanye. Intambara ikaba iri kumvikana by'umwihariko mu misozi muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi ikaba iri gusatira ibice bya Baraka, Fizi, Karemi ndetse n'ahandi henshi yagiye atandukanye ndetse no kongera kumva Tombe ya Uvira ku nshuro ya kabiri. Hari impungenge z'uko abaturage bakomeje kugenda bakuremburwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko kandi no ku butaka bwa Congo iri kwangiriza byinshi, iri guhitana abaturage ikagwa amasivile ndetse ikanahitana byinshi bigiye bitandukanye harimo kwangiriza ejo hazaza uburasirazuba bwa RDC. Ariko kandi M23 ikavuga ko rwose iri gushiraho ibigendanye na leta cyangwa se mu by'ukuri n'ibigendanye no gushinga leta mu yindi hano mu burasirazuba bwa RDC. Kuri aka kanya tuzanye amakuru bw'ina kanuka kandi ari kumvikana. Reka duhere ku masezerano ari hagati ya FDLR ndetse n'igihugu cy'u Burundi agiye hanze aka kanya tuvugana nyuma y'uko General Prime niyo ngabo ageze i Kinshasa gutangiza intambara karundura kigomba gukura Red Tabara ndetse ngo n'abarwanya ba M23 mu by'umwihariko mu mipaka y'u Burundi. Amakuru agaragaza neza ko mu kwezi kwa gatatu hafi ku matariki 10 M23 ku kiba cya Ruzizi ku itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byarakozwe ariko kandi inaherera cyangwa se mu by'ukuri iguma mu misozi ya by'umwihariko ya Uvira, avuga neza ko iri muri za Rurambo ho Parato ndetse n'ahandi henshi yagiye atandukanye. Kuri aka kanya kandi ni ibintu byatumye ikiriseka cy'u Burundi giterwa n'ibwoba bukomeye cyane. Kuri aka kanya kandi bikagaragaza neza ko umutwe wa FDLR nawo nyuma y'uko bigaragaye neza ko leta ya Congo yamaze kubona neza ko itabasha kongera kuvana M23 mu bice yacyakiye kwiyambaza amahanga, Doha, Washington ndetse mu by'ukuri ni motere mu Busuwisi bikanga. Kuri aka kanya leta
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikagaragaza neza ko umuturambye ari uko uyu mutwe mu makuru ndetse mu butegetsi bwa Congo bushobora kwicara bukareba igikwiriye kandi kibabereye. Ibyo bikagaragazwa neza ko yabari diplomasi kandi yahita ituma igihugu cy'u Burundi kibihomberamo, ndetse n'abandi bafatanya bikorwa barimo FDLR basezeranijwe ko nibakuramuka batsimbuye mu 23 mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Congo bagomba kuzahita ngo baherekezwa i Rwanda i Kigali. Ibi ngibi byamaze kuba nk'inzozi ko mu by'ukuri FDLR itabasha kuba yanabirota kuri aka kanya. Kandi uyu mutwe wa FDLR nyuma yuko ushizwe mu majwi n'umuryango mpuzamahanga ko ugomba gusenyuka mu buryo bwa burundu, ibyo byo bikemerwa mu buryo bwo kugira ngo barebe nimba bamara kabiri. Ibi ngibi byongeye kugaragaza ko noneho iyi politiki yo kutaka bwa Congo icanganye. Ariko se intambara mu burasirazuba bwa Congo iraganahe? Abasesenguzi, ibinyamakuru byinshi byo muri Afurika ndetse mu by'ukuri n'ibigendanye bikurikirana n'abakunda gukurikirana amakuru hano kutaka bwa Congo aremeza neza ko iyi ntambara biri kugana mu gihugu cy'u Burundi ni nyuma y'amasezerano hagati ya FDL ndetse n'igihugu cy'u Burundi yabanjirijwe nuko ku itariki by'umuriko ku munsi w'ejo byarangiye igihugu cy'u Burundi kishyizwe mu majwi y'ibihugu byemeye kwakira FDL, gutanga ubuhungiro kuri FDL ndetse no gutanga ubuhungiro ku badashaka kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bigafatwa ko Uburundi bwaba bushaka kugira ngo basigare bucekiranye n'u Rwanda mu mirwano bivugwa neza ko ngo biswe kugurana n'intambara Uburundi ngo bushaka gukina cyangwa se imikino General Prime niyo ngabo, ndetse mu by'ukuri no bita General Neva, yewe no bita General by'umwihariko niyo mbare bivugwa neza ko ngo baba bagiye gukina muri mikino baba bagiye gukina cyangwa se politike ngo yo guhindaguranya ndetse ngo yigurana. Kitega irashinje Kigali kuba ifite abarwanyi cyangwa se kuba icumbikiye ngo dutabara kuyiha imyitozo ndetse no kuyintwaro ndetse mu by'ukuri ngo no kutifuriza igihugu cy'u Burundi ineza. Ibi byose bikaba bikuye muri politiki ya CNDD, ariko kandi twamaze kumenya neza ko umugambi wa FDLR wo kwemera mu by'ukuri gukorana by'umwihariko n'igisika cy'u Burundi ngaru gutsemba ibigendanye n'abanyamurenge ku butaka bwa Congo ndetse n'abatutsi bavuga ururimi by'umwihariko rw'ikinyarwanda, abo bita abarwanda funi ndetse n'abandi benshi bafitanye isano n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ni umugambi karunda wongeye kuja ku karubanda. Nyamara kwakira FDLR mu gihugu cy'u Burundi biravugwa neza ko iyi ntambara ishobora gutuma yagura imipaka. Haravugwa intambara by'umwihariko iri hagati ya Red Tabara ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Burundi bushinja ko iyi Red Tabara yifashwe n'u Rwanda, ariko kandi bikagaragara neza ko ahubwo uyu Pamela nyuma yo kumvikana muri zo sosiyo ndetse no kumvikana muri channels zigiye zitandukanye, iyi ntambara nawe yaba ari kurwana yaba ari intambara y'umunwa. Ariko kandi bikagaragara neza ko ibi ngibi yagiyemo byo muri diplomasi ari kongera guhagurutsa ndetse no kugaragaza neza ko Red Tabara iriho nyuma yuko benshi bafashwe neza ko uyu murwa yino Red Tabara ishobora kuba yapfuye, cyangwa se benshi bakanavuga neza ko Red Tabara ari ya General Neva yo kugira ngo ari amayere bashaka gucamo kugira ngo babashe kuba ngo bajye barafata ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi mu gihe babashatse kujininga Red Tabara. Ariko kandi amajwi n'amashusho ndetse n'ibiri kugaragara byamaze kongera gushira akadomo ko mu by'ukuri Pamela ashobora gufatwa kandi akanicwa akaba yanafungwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Ibyo byose bikongera bigashimangira ingingo ikomeye cyane. Kubera iki Burundi bwemeye guha FDLR ubuhungiro? Ishaka riri ku butegetsi CNDD FDD bemeye kwakira FDLR mu gihugu cy'u Burundi ngo barashingira kuko Burundi bwarakunze kurega u Rwanda ibirego bikomeye cyane birimo ndetse no gucumbikira abanzi b'iki gihugu, harimo rwose na General ngo niyo mbare ndetse ngo no gufasha umutwe wa Red Tabara ibikorwa by'intambara kubatoza kuba ibiryo ndetse n'ibindi. Bikagaragara neza ko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi nta mwuka mubi usanzwe uhari mu buryo bwa politike, usibyo ubu Burundi ugaragaza abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda kuva ku nzego za diplomasi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame we bose bagahurira ku kintu kimwe yuko bita Abarundi abavandimwe. Ariko kandi kubaka kanya mu mushinga wo kongera umushinga wo gusenya FDLR ku butaka bwa Congo wabereje Washington ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 na 2026. Uyu mushinga wasinyweho na Perezida Evariste Ndayishimiye ugasinwaho na Perezida Kisekedi kandi ukanesinwaho n'abayobozi b'isi bagiye batandukanye, yongeraga kwemeza ibintu bikomeye ku mutekano politike na diplomasi ko FDLR igomba gusenyuka mu buryo bwa burundu. Perezida Evariste Ndayishimiye yifuje gusenya by'umwihariko FDLR akayisenyera mu gihugu cye. Yatangaje amagambo akakaye ku by'umwihariko kuri uno mugoroba, by'umwihariko bigwa neza ko yayivugiye kuri BBC gahuza miryango, agaragaza neza ko ngo Rwanda mu by'ukuri ngo rutari kwemera neza ngo by'umwihariko ngo rwijijisha kandi ngo rukanga kwemera neza ko ngo FDLR ingara abaturage mu Rwanda ngo kandi
kandi ibyo ngibyo mu by'ukuri ngo ntabwo azabyemera. Kuri aka kanya uyu muperezida uri gufatwa nka Afurika yunze ubumwe ndetse no gushakira amahoro ngarambye ku butaka bwa Congo arashinja umutwe wa M23 twirwanaho by'umuriko gufatanya n'ibikorwa bikomeye n'igisirikare cy'u Rwanda RDF mu buryo butaziguye ngo ndetse no gufashwa na M23 nashinzwe no gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda ngo no kuba abanyarwanda. Bikavugwa neza ko uyu mutwe by'umwariko wa M23 twirwaneho wari wasabwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ugomba gufashwa kubigendanye no kwirwanaho ndetse mu by'ukuri no kugira ngo bahagarike iyicwa ry'abanyamurenge rikorerwa hano ku butaka bwa Congo. Ibi byatumye Colonel Rugabo umwe uvugira ibikorwa by'umutwe wa M23 twirwanaho yiyama ibigendanye na President Evariste Ndayishimiye avuga neza ko ashaka gufasha abaturage b'Abanyekongo ndetse no kubatabara ndetse mu by'ukuri no kuba ibintu bizima bigiye bitandukanye. Kuri aka kanya isuzugurwa cyangwa se agasuzugurwa M23 abasirikare benshi bari gupfira ku butaka bwa Congo Buburundi ndetse n'abari kugenda bagahamuka barwaye ibisazi ndetse n'abataye imbunda ku rugamba ndetse n'abiripotinze muri M23 byatumye kwiproteja kwiza ndetse no kubona neza no gushaka imbaraga zikomeye ari uko Uburundi bwemeye kwakira FDLR ku butaka bwabo. Ibi biratandukanye cyane n'ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda Olivier Ihunze ari kuvuga neza ko mu by'ukuri ngo batabasha kubyemera. Arutse gutangariza isi yose ku kinyamakuru The News Time avuga neza ko abakongomani bagiye by'umwihariko abarundi bagiye mu ntambara muri Congo mu buryo bw'inyungu zabo bwite kandi mu by'ukuri ngo ari n'abavandimwe nta mpamvu hari ngo yo kuba rwose bashobora kuryajyana. Kandi agasobanura neza ko ikibazo cy'ubutaka bwa Congo by'umwihariko n'abaturage batuye muri Kivu ndetse na Sida Kivu cyaba kiri kurangira. M23 yashize hanze mu by'ukuri amafoto ndetse mu by'ukuri n'ugendanye n'urutonde rw'abasirikari bamwe na bamwe ibayo bafunzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariko kandi banze kurekurwa kugeza kuri aka kanya. Bikanavugwa neza ko Kinshasa yo ivuga neza ko ngo hari abazarekurwa ruko M23 yanamaze kurekura by'umwihariko kurekura ibice bimwe bigiye bitandukanye mu ntambara iri kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo kuri drone ziri kugenda ziri kuzenguruka mu bice bigiye bitandukanye. Bigaragaza neza ko kuba FDLR igiye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi, kuba General Prime niyo ngabo ari by'umwihariko ari Kinshasa, kuba FDLR n'ubundi iri gusinyana amasezerano akomeye cyane n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Congo. Bivuga neza ko ahubwo yaba ariho intambara igiye gutangira bundi bushasha nk'uko mwabyumviye mu majwi ya uno Murundi watangiye utugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi. Intambara muri Kivu y'Amajyaruguru irongera kugaragaza neza ko ahuko M23 iri kugenzura Uvira mu ibanga rikomeye. Bati gute rero amundi amakore kugenda avuga neza ko M23 kuba yanamiye by'umwihariko kiba cya Ruzizi yaba irinda abarundi nimba abarundi bari munsi M23 kaba hejuru. Birumva neza ko ariyo irinze by'umwihariko bano barundi bari mu kiba cya Ruzizi. Ariko kandi ku rundi ruhande bikagaragara neza ko no kuri Sadia Uvira M23 nimba iri kugenzura no mashamba ya Uvira n'ubundi inarinze Uvira. Ikibazo ni ukuyinjiramo kubera imiryango mpuzamahanga. Ariko kandi byongeye kugaragaza neza ko M23 kugenzura Uvira 100%. Ibi byatumye imirwano iri guturuka kumvikana muri Baraka, imirwano ikumvikana muri Fizi yongera gucurama. Bikagaragara neza ko drone ya mbere by'umwihariko yarasiwe mu duce tugiye dutandukanye igiye guhita nkugeza aka kanya nkatukugezaho nkakubwira ukuntu ubyongeye kumvikana ku nshuro ya kabiri. Intambara mu misozi ya Uvira yongeye kubura. Koperative y'abarwanyi ba Congo igizwe n'abasirikari b'u Burundi FARDC, igisirikare cya Congo FDLR, P5 ndetse mu by'ukuri n'abazarendo yewe kuri aka kanya yongeye kumvikanamo n'imirwano y'abacancuro ngo bungiye kubura mu gace kagiye mu duce tugiye dutandukanye. Kuvuga neza ko hari n'umujenerali wamaze kubarasirwa hano ku butaka bwa Congo. Drone za kajugujugu koco ziri gukocorana n'iza M23 barundi bayabangingata barirukanka. Drone ya M23 mu by'ukuri yarashe FDLR. Mu by'ukuri ibintu biradogera mana tabara ni hano rwose mu rusuku kwa Murima ukazamuka igikamba ubwo baherutse kuharasa ariko kandi akongera kugaragaza neza ko mu gipupu hongeye kuraswa na drone za M23 FARDC. Abarwanyi by'umwihariko ba koperative ya Congo bamaze gucengera mu bice biyonzurwa na M23 mu ibanga rikomeye kuko nta nabo bafite ho guhungira. Kuri aka kanya bigasa naho abacengezi benshi bagenda bagaragara mu byerekezo byinshi bigiye bitandukanye kuko intambara no kutaka bwa Congo deja yamaze kurangira. Kuba iki hasigaye uduce duto cyane rwose nk'intambara ngigombe ngirenge Fizi, igombe igere Uvira, igombe ifate Baraka, intambara igombe izungire Karime ndetse n'andi yenshi yagiye atandukanye na point strategique yatekerezwa neza ko mu gihe M23 yaba ifite uburasirazuba bwa Congo ndetse n'abanyamurenge baba bafite amahoro mu rugamba batangije. Meme makuru yari amavubi urukuta rw'abarundi rwasenyutse mu burasirazuba bw'iki gihugu mu Minembwe
hano rwose muri teritwari ya Fizi abagerageje guca hano rwose irurenge M23 yabarimbuzaga ibitwaro bikomeye cyane. Intare zasarambwe zakubitiye kimete ku mbuga ikubuye zikubita rwose Kabanja Rurimba harongera abatumbe muri teritwari ya Warikare ndetse na Fizi mu muhanda ugana Rurimba Kirembwe habera imirwano habera ishano ikomeye cyane. Kirembwe yabaze kuba ije mu biganza bya M23 kandi hanafashwe n'umurwa mukuru wa Sagiteri iya Rurenge. Bivugwa neza ko ahubwo byarangiye M23 ibakubise mpaka mu by'ukuri karangira ibona basubije inyuma. Video iteye ubwoba yongeye kutugeraho igaragaza neza ibintu biri kubera Kimete Kabanje na Gatete Kirembwe ndetse no kwa Rurimba. FARDC ndetse na wazarendo basuranye mu bwabo batangira kurasana bari gupfa mu kubigendanye nibiruka imbere ku rugamba. M23 yabacanganyikishije nawe ntibazi ibiri kubabaho. Biravugwa neza ko ibintu byongeye guhindura isura. Leta ya Congo mu by'ukuri ngo yacitsemo ibice bikomeye cyane kandi benshi ntibumvikana. Ibi ngibi bikongera bigasobanura ko mu by'ukuri ibintu byongeye guhindura isura ku kigero cyo hejuru nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye atakambiye abarwanyi ba Redita by'umuriko ba MRDP twirwanaho bakamutera utwatsi. Perezida Evariste Ndayishimiye aratakambira M23 ngo baje mu biganiro none ngo biziguye ngo kuba rwose ngo bashake ukuntu bashobora kugarura umwuka mubi cyangwa se mu by'ukuri guhagarika umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse na M23 ku cyane ko basanzwe ari n'abaturanyi. Ntiharamenyekana nimba Fred Kaniki ashobora kongera gusubira mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi bikanatsa naho M23 yamaze guca amazi uyu mugabo kandi bakanabona neza ko nta kintu ashoboye. Igitero kimaze amasaha make cyane rwose cyongeye kugaragaza ibintu bikomeye cyane cyara cy'ikigo cy'indege cya Paul Kisangani. Byamaze kugenda bigaragara neza ko drone z'ababigi ndetse na drone z'abafaransa suko 25 zose isuko za Kinshasa mu by'ukuri ngo zaramutse rwose ziri kugenda ziri guhondagurwa mu buryo bukomeye cyane. Mu masaha abiri yonyine birasandaye byagaragaje neza ko M23 yapfuye igitero cyagombaga kwisubiza by'umwariko kwa Murima ndetse no mu Gipupu ndetse no muri Puwezi rubifasha ibibuga by'indege bya Kisangani. Bakunzi bacu munyemerere tuje mu byanditswe mu binyamakuru, tugiye kuja mu byanditswe mu binyamakuru. RDC Kinshasa yamaganye ibyo gushira abayobozi mu bigo bya leta mu bice byafashwe na M23. Bigaragara neza ko Kinshasa idashaka neza ko M23 ikomeza kugenda iri gushinga by'umuriko ubuyobozi. Tugiye kwerekeza mu Bushinwa. Icyogajuru cy'Ubushinwa cyaturitse nyuma y'amasegonda 85 cyoherejwe mu sanzure. Trump yavanwe muri Turkiya bwihishwa kubera gutinya Iran. Kinshasa na FCM mu ntambara y'uburezi nyuma y'abayobozi basha by'umuriko b'amashuri y'Igoma ndetse na Bukavu ngo bashizweho. Abasirikare basha 566 batojwe na RDF binjiye muri by'umuriko mu gisirikare cyo hanze. Kugeza kuri aka kanya ibintu byongeye guhindura isura. U Rwanda rugeze kure mu biganiro byo kwakira Formula 1 muri 2028. Amerika yakuyeho visa zirenga 175,000. Mu mboni zanjye ibimenyetso ngo biragenda byiyongera. Ese akarere kari mu marembo ya revolution coup d'etat ndetse cyangwa se intambara yeruye. Kuri aka kanya n'iyi ngingo yongeye gucikisha igikuba kandi kaba ingingo y'umunsi mu makuru menshi twagiye turabageza mu by'umuriko. Mu minsi ishize amagambo akomeje kuvugwa hagati y'u Burundi ndetse na Canada nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ashinje Canada kugira uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu cye. Ibi byabaye mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa RDC by'umwariko ibivugwa neza ko cyane mu by'umwariko muri Sud Kivu by'umwariko bivugwa neza ko ikomeje guhindura isura imiterere y'umutekano ndetse n'ububanyi n'amahanga by'akarere. Mu isesengura ryanjye mbona ko akarere kageze mu by'ukuri ahantu hakomeye cyane mu bijanye ndetse na geopolitike. Ayo by'umwariko iyo habayeho iyo hatarigeze habaho kutizerana hagati y'ibihugu, intambara by'umwariko ngo ikarambirana n'ibibazo by'ubukungu bikiyongera. Amateka akagaragaza ko hashobora gukurikira kimwe muri ibyo bitekerezo bitatu. By'umwariko impinduramatwara y'abaturage ngo ni ibintu bitatu bishobora gukuri. Hari impinduramatwara y'abaturage, by'umwariko hari irikwa ry'ubutegetsi bizwi nka coup d'etat cyangwa se intambara yagutse mu karere. Reka
duhere ku ntambara yagutse mu karere. Iki nicyo cyerekezo gikomeye kivugwaho intambara yo muri Sud Kivu ndetse na Kivu y'Amajyepfo ikirebana na Congo, ntago kirebana na Congo yonyine, ifite ingaruka by'umwihariko ku Burundi. Iyi ntambara yo muri Kivu y'Amajyepfo ifite ingaruka ku Burundi, ku Rwanda ndetse na Uganda ndetse n'ibindi bihugu bifite inyungu mu by'umutekano ndetse n'ubuhahirane muri kano gace. Aya magambo biravugwa neza ko ari amagambo ya diplomasi arushaho gukomera kandi hagati y'ibihugu, ibirego ndetse bikiyongera, ndetse n'imitwe yitwaje intwaro igakomeza gukorera hafi y'imipaka. Ibyago by'ubwariko ngo byo kwagura ibyo bibazo bikiyongera bikarushaho kwitabwaho ndetse n'abakurikiranira hafi ibibera mu karere. Icyakora kuba hari amagambo akomeye cyangwa se wenda mu by'ukuri kutumvikana muri diplomasi ntibita bisobanuye neza ko hari intambara iri hafi utangira. Hari ubwoba bwinshi bukomeye cyane ko bw'uko diplomasi ndetse n'ubuhuza bushobora kugabanya ubushamirane imbere by'umwihariko yuko bagera ku rwego rw'intambara. Mu mboni zanjye ikibazo nyamukuru si amagambo akomeye hagati y'ibihugu byombi, ahubwo ni ugukorera akarere kose mu by'ukuri by'umwihariko gakomeje by'umwihariko kuba mu rwego rwo hejuru by'umwihariko ku kutizerana ndetse no kubahiriza bimwe na bimwe bagomba basinyira ku mpapuro. Iyo intambara ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo, ibihugu bikomeza by'umwihariko kwishinganya kandi ibiganiro bya diplomasi ntibitange umusaruro. Ingaruka zishobora kugera mu karere kose. Nubwo amategeko cyangwa se amateka agaragaza ko ibihe nk'ibi ngibi bishobora kuvamo impinduramatwara y'abaturage, ihirikwa ry'ubutegetsi cyangwa se ingaruka ku intambara, nta na kimwe muri ibyo gishoboka gufatwa by'umwihariko nk'ikizaba byanze bikunze. Ahazaza h'akarere hazaterwa n'uburyo ibihugu birebwa ndetse by'umwihariko n'ikibazo by'umwihariko ngo birebwa n'ikibazo cyabo by'umwihariko ku bigendanye no gukoresha inzira za diplomasi, ibiganiro ndetse n'ubufatanye mu gukemura bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Kugeza kuri aka kanya ibintu byongeye guhindura isura ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Munyemerere ntabwo nagenda ntabagejejeho iyi nkuru. Abarimo FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi bagabye ibitero ku ruhande rukomeye cyane, bagabye ibitero hano rwose karahabutaka muri teritwari ya Karehe. Umutwe wa FCM 23 kuri uyu wa kabiri ku itariki 11 Nyakanga 2026 washinjije uhuriro ry'ingabo rya leta ya Kinshasa rirwanya ku ruhande rwa leta ya Kinshasa by'umwihariko koperative y'abarwanyi ba Congo igizwe n'abarundi P5, abacancuro ndetse muri kuri n'aba FARDC, aba FDLR ndetse n'abarundi kugaba ibitero bikomeye mu duce dutandukanye twa teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni ibintu byongeye guhindura isura. FCM 23 yavuze ko ibyo bitero byatangijwe ahagana ku isaha y'isa 11 za mu gitondo bikagabwa by'umwihariko ngo yifashishije imbunda ziremereye. Umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yifashishije urubuga rwe rwa X yatangaje ko bari by'umwihariko ngo biriya bitero byibasiye ahantu hatuwe cyane ngo kandi ngo byagabwe by'umwihariko n'ingabo za leta ya Congo RDC by'umwihariko FARDC, umutwe wa FDLR. Bikagaragaza neza ko imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko ya Wazalendo ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB. Yagize ati kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Kanama by'umwihariko 2026 guhera saa 11 za mu gitondo, ihuriro ry'ingabo by'umwihariko zirwanya ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB ngo byagabye ibitero bikomeye cyane ngo byagabye ibitero rusange ngo zikoresheje imbunda ziremereye mu bice byinshi bituwe cyane bya teritwari ya Karehe birimo Cyambombo, Cyangugu, Kaziba ndetse Kaziba ya Rumbishi ndetse nano kwisimbi ndetse nano bita Gafufura. Ibitero byibasiriye uduce turimo Cyambombo, dusubiremo Cyangugu, Kaziba ya Rumbishi, kwisimbi ndetse naho bita Gafufura.
AFC mu makuru yaradutse yavuze ko ibyo bitero byagize ingaruka by'umwihariko ku baturage bamwe na bamwe bishwe abandi bagakomereka mu mitungo yangiritse ndetse n'imiryango mpuzamahanga imwe n'imwe ikava mu byabo by'umwihariko bagatangira guhunga. Uyu mutwe kandi uvuga ko ibi byatumye ingabo by'umwihariko cyase byatumye ikibazo cy'ubutabazi muri kano gace kirushaho gukomera. AFC mu makuru yaradutse yavuze ko by'umwihariko itarenzaho ubuhamya abaturage ba Congo ndetse n'umuryango mpuzamahanga kuri by'umwihariko kuri bino bitero mbere yo gushimangira by'umwihariko inshingano zayo zo kurinda abaturage mu bice igenzura. Ibitero bisha by'ingabo za leta RDC muri teritwari ya Karehe bije mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo hari amazi minsi rwose hari agahenge nyuma y'imirwano yo mu kwezi gushize yarishize AFC mu makwera 3 twirwanaho barasubije inyuma ingabo za leta ya Kinshasa zafashaga cyase mu by'ukuri zafashaga by'umwihariko FARDC ndetse by'umwihariko n'abarundi kugenzura Minembwe. Kugeza kuri aka kanya n'amakuru yongeye kugaragaza ibintu bikomeye cyane kandi ku mutekano na diplomasi. Bakunzi bacu munyemerere tusoreze ku nkuru iri kuvuga by'umwihariko ku bihugu byo hanze ubwo twambutse inyanja. Ukraine biravugwa neza ko yongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane. Uburusiya buri gukoresha misile za Korea ya ruguru mu kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Ukraine. Zelensky yagize byinshi atangaza. Perezida wa Ukraine yavuze ko ibitero byabereye izaraporoshe byahitanye nibura batandatu ndetse n'abandi benshi bagakomereka nibura 19 ngo bakagira ubumuga bwa burundu. Byakomejwemo ngo ni ibitero byagaragayemo ibisasu bya misile za balistike ngo byaturutse by'umwihariko ngo ku bufatanya bikorwa bw'Uburusiya ndetse na Korea ya ruguru. Vrnoveshe mu majyepfo by'umwihariko y'Uburusiya biravuga neza ko ari guturuka ibisasu bikomereye cyane n'ububiko bw'ubucuruzi by'umwihariko ngo kuri internet byo bita rwose wari fiber ndetse ngo bwagabweho igitero gikomeye cyane na Ukraine nk'uko inkuru dukesha BBC ibivuga. Iyi sosiyete izwi cyane nka Amazon y'Uburusiya yagiye yibasirwa cyane muri ibi byumweru bishize. Ibi bitero by'umwihariko ngo bibaye nyuma y'umunsi umwe abantu bagera kuri 13 bishwe harimo n'umwana umwe mu bitero bya drone ngo bya Ukraine muri leta by'umwihariko muri leta ya Tantostani mu Burusiya iherereye mu birometero 1100 muri mayiro 680 uvuye ku mupaka wa Ukraine ndetse n'Uburusiya. Mu jambo rye yavuze neza ko ku mugoroba wo kuwa mbere Zelensky yavuze ko nshuro ya mbere Uburusiya shobora kurwana butabona inkunga ziturutse muri Korea ya ruguru. Yavuze ko kandi ibitero bya Korea ya ruguru bikomeje kwiyongera muri Ukraine mu Burayi ariko mu by'ukuri nako ibisasu byayo ndetse mu by'ukuri n'ibindi byibasira cyane ngo byibasira Ukraine cyane. Bikavuga neza ko n'abasirikari bayo ngo bakoreshwa cyane nk'abacancuro n'ibihugu bigiye bitandukanye byo mu karere ngo kandi ngo barushaho gukora amakosa cyangwa se gukosora amakosa akorwa n'ibisirikari bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Kuri aka kanya bikavuga neza ko ibisasu bya Korea ya ruguru byabashije gushwanyaguza ubwirinzi by'umwihariko bwa Ukraine. N'amakuru tubaye ducumbikiye ahangaha kuri mikoro ya mbere mwari hamwe na Aime Muhire. Reka tubashimire mu twabanye kubana kuri aya makuru ndetse n'ibiri kuvuga kuri aka kanya. Mukomeze mugire ibihe byiza.